midi de afia amankwa tamaklo na wotwe mu nkomo nyina ya sickle cell ejidi yese usuade 5 minutes yenche ebi ene de di kan ya ohwe esi yenya efri awofo no mienu ho ida be fa SF papa ho no akofa CEO maame ho sa ne ma no aha na ofa S wo ha no asa akofa S na be SS na akoye SC na akoye SD chese bibri medofo ekwan de prevent ya ne se obi a be hunu ne de tu shia wodofo no de kan no a manage wo hu kwaku na me no me ye AS o afia me so manage wo hu me ye AC ene kwaku ye do ne entime nhyase entitim ye nkope de beboa ye daache se ye te ho ase wese ya botaye ne bedu hu se ye beku atia sickle cell ye ne oba pa wa yi ne ho asi ho so body fa sickle cell ho jimaima amoisi benyi o police hospital mura ho na hwehwe no obemu education ma arefo ni nyina aba fom na wotwe oni ye kasa oba ya na ase that's papa ya my number number no my answer okay me number ni 024 6069805 okay 024 6069805 ami sure no adwumaden am say no ade ne ya nhye dan wie papa kwan ben ye betimi amanage and ya prevent crisis ya prevent crisis no enti no one no munso a the crisis be ban say onu munso often okay one reduce stress o ya stress up a obenya crisis it is exams time bibi aha obi kro mo enyi na bia ne bibi efrim ni ade ni nyina to me the crisis ne by na one thing no munya o menstruation so a eno so ma no menstruation mbo ndi obi wo ha enye dysmenorrhea others enye ni danie eno so to me the crisis ba aha ena so odidi ye well balanced diet food eno so be prevent it eni say wonnom nsu a enyu bibia ye chilled at least the day ena say weather no so enyu ese say otimi cover ho okay ena obetimi ay physical exercise ni ade but eni say ye to the extreme eno so ye abetimi enye ni bebre emfa ho ma sabi obi a ye hu ne so ndo o wa hoden woni sickle cell ni bi so ye kakra no wade wa home yes because so say what dey na ye mframa o problem ni say untimi nje mframa ni bebre unya but endorse ntino so yes anema we nyina na so bebo ma ti so omo madura brebia mpan nti omo folic acid and zinkovit ye mo mojeduro bia because Adom mojeduro iron wom na iron no obi osike so more won ni pedue ni mu aha nti no zinkovit no ye vitamins mineral no so boa ma red blood cell mu shekina nti no no meno a no so boa no and your hydroxyurea eno so boa pa eno to pharmacy ni no crisis ne ba no makoto there be and the bia obefa ba ko ohun ye o anti ase no matter so obenum ene folic acid na bom yes but e bia no ma after 10 minutes 15 minutes now one aha men fam bom sa na ni nyina wo no because e boa ma e share red blood cell no mu kena na enya ahoden a betimi edi aye ahonti esremo mo skepe okay ya o fa ya no me no ne no nsuo na nkra nketwa na nte wo na wo behwe na de ya ne say parents no for the complaints but baby bi afa akra no ko school a omu nya mboa from teachers no nte mesre omu ni omu direct teachers ne head of the schools ne nkasa na omu church omu nim no omu kan chiro no omu timi mbo omu na nkwala ne ba nsuo ne de ombe bia no ometimi ahwe na wanfa crisis am be fi nti omu no de omu nam a e wo se nsuo krakra wo yes and infection prevention okay especially malaria so ye ne ma be preventing malaria and also to me the crisis by to prevent and also ne ada then personal hygiene okay ahonidi and so we here pa okay na immune system no metimi aye fine ti fruit die and vegetable any option there any option e was a con aduane no who di fufu kra fruit nsi ho but the open no na weti made in ye ye ntimi nka say di we the open no na di but the more of the vitamin C wo mu no orange pineapple yoyi alasa sa anema ni nyina pear no mango no nyina abo e da say Neseme dase. Hu se utie ni ye me dase wo ho. Otuna sabre ya asa kan ye ho na ye ntoa so. Ye fancy sickle cell no. Wa ko check wo de enye late.
nyame adom wa wo ba first one unni mu status akra no so you okay still kokko check na yintimi mu aboa ye ho din ye fia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic won ada romanti ene yedi san komo yi to ko hwe opomden wo ho a ebe me de ofa doctor Edu aten so personal doctor so a many beje ho pa 0244867068 otran kwa ho den wo ho a kan ho ne ento so yada se yansa mo akwa ba bi Adom TV bedwam dwumadie yi eso yada se omre no wadaje abribia wode maye yada se so se wugu social health tips na wotwe mu ye kasa fa sickle cell ho chena nyame ya doma 5 minutes abre no a ye bese hia na yato so yemfa na semhia pa na yenkoye ne ese na efata yenkoso na se Ghana for your client ne yen guest ne ya hwefo 30 years multimedia yeda mo ase muntia ene ye sori a no pakeka ye ho be ye nwumei se mo anhwa ye ni ba bia ko mo amfa mo dwaton de ameso asene a yenya bi mfentua ye ka ti yeda mo ase KT ne board of directors management staff mu nyina obia ya de ti na ba bedru be bia dru yeda mo ase medi afia amankwa tamaklo Majoy Trish atadi ba ko fefefe ene shemsa so ko Instagram ni Facebook a Majoy Trish wo ho atadi bia wo pe no wo benya bi ahye kama na Frederick Opticals and so shemeni no abɔ ho ka ne don mo say